Tony Ling Yong Iga Benar Student Movement Hadin wada Ciami dan ada ciam dikenai wa da em dapat ke sitina ka DMO ke District Malaria Officer cha ka DSS ne benta untuk wa depan hap ki ya kini ki woyo igani ka kejut malaria cha ka Karbi Anglong District te kini ki chnong ki wahap cha gini wa depan hap ki chigani man gigam ni ne wa ka Mukunor Murib Morab waga Dingler lahir kasi bak kemul ber village teniling yong igesen kanu dap ni jing sapke nre negesngi de yo ye cham wa ka district malaria officer nre hadin walai hag office sangka mcham ye ka de cham ye gi stop don hi yo ye klam nre hadin kat tu di por de yo ye ge phone call naka wakale da ego ya da ongo ba da ego le ya ka clarification untuk wa iniling yung igesen da dawa no ito wo wang mardor dan ne wo wang mardor ya gani chiti kawa ya gini gichnong ki wa hap apo ga street mekhalaya ba uman le ho ga po ga west center wa ini yi ga dawo to wa penhap ki chupo ka state assam dan chupo ka west Karbi Anglong din wada deputy chairman ga ni ga district malaria officer ini yang igesen pana student movement lai chairman wa deputy commissioner west Hill district haku wa pani trijing che na kapenta kat kamun gisti ku desen na ni dapha na yang district malaria officer pada man chamio ulah dukularu kamtam pada ewi asuran na kapenta thu yang ka clarification na kapenta na ni na hi gadau haku wa kini Kibru depan hari ki sa ke distrik Jogja Assam. Madaliang yang di sini, dukudaru ini go cimkiau, yang ni kekam dan ke sarkar hi, nado di distrik nanti go pat di bawah yang distrik go pat dan kim cimkia ki hajing itu yang kekam, i kam kesen banse, perkat ni umuf di kewinawan keluti, kenang wa yo chungsuk chongsan kini kibru yang i tam tam gu em hari than bordar bat gu em ke blok 1